ukuga atia ni ingiuga atiriri ta mutaramu wa maundu maya ma digital munene riu nona account cia kuri uguo mundu daga create account mundu ni andikaga marua ukandikira Instagram TikTok X riu uka verify wa ciothe uria we verified Facebook we ka verify ciothe wira ucio no urute na ukundihia mbeca cigana mami wira ucio no ndute na to ni njui urio murimi munini ndingikurihia goro ukundihia tena ni wona muthi ni nguire gibeti kiria wendeie na online hau ni rathi ugwikora gibeti giki ni kiria mwangurire mwina dibul wow na kururia kururia ndarariganira hau aria ni ki network irora mami nirora kana ni njega mwena uyo i sawa murimi munini kai kurathi atia mwena ucio murimi munini riu ndiciria kindu giki ni kimemlamba ndita murimi munini ukundihia atia mami riu ndingikurihia goro na riu is a designer Zara yeah have you put something in it? No. Let's find out. Let's do what? Let's find out. Stacy tumiti giragwo mundu etekeretio kuingira gibeti kia mutumia ni Adrian and Adrian is a boy. Very good. Haya, Adrian is in our language nigetha cucu gicagia nyite ne kahi na todo wakwa ni munene hanini ne kihi. Very good. Yes. Answer this as we go back to Stacy. No. Rogame wa nyamu isu ingi. Yes. This is a very fire. Yes. A ladies handbag. Yes. Is not entered. Yes. By a man. Okay. Except a boy. Tunga hiyo sentensi kwa kiruga ambayo shosho ito wahu akoigwa haria hetagwo engineer. Ate kabeti ga mutumia gatigirwo ni kibeti kia mutumia kana muiretu gitigirwo ni kuingirwo ni mundurume o tiga kahi mundurume na angikorwo kahi kauti karika ria kajemuri kana gatei ga kirumba witu a big boy who is still not a man kari arakinya marika ma Ryan shokera raini yo gabeti kia muiretu gitigirwo ni kuingirwo kana mutumia gitigirwo ni kuingirwo ni muthuri kana mundurume kana mundu uria fati kuingira kibeti kiu ni kihi. Very good. Stacy ukugaga atia bona a verification kihi nikio twacokeria ngatho tondu gutiri kihi kingirite bagi-ini yo no ega gucokeria ngai ngatho tondu Stacy haha ugate ukundihia atia mami riu Instagram ingikurihia 50 tigoro murimi munini weka atia kwandikira marua ma verification ne mame coffee mahingura ingi kira bicha ndera nayo bathi aragwethia 50 na gutire mundu hinguriirwo account nyingi TikTok ta Stacy ndidagi foro garigwa atiriri kaician foraga cie wika bethe ndire ona henge ndironire ya Christmas riria birthday yakwa riu ekirite na but nitumieni zawadi hapa kuhuta gai ngithie kurora irauga ngangao yaugaga wekaritwo fani iraruta wajau ati mundu wa nyumba abo verify yaku tumenyo nani mwenye itakimenya abu atete riku asa ona thina ti kuhingura nyingi to no ega gukihingura gikorwo ni irateithia ni kuhingura ya guthukia ritwa yes corona problem ni uraci ngihingurwo the more the better no ru ti go posta go na gutunya andu riu nona ona yaku ni ngoraga mundu andumeire message mundu akauga atiri ni magetige kuhingura ati mena promotions riu agakwira tugeta akauga rwimbo ta rwa Waithaka akauga utume akakuria ni uthikagiriria kameme ukauga akoria ni uyu Waithaka ukauga unamenya ni uracokia to areciria niwe uracokaniria ko message ni messenger messenger to areciria niwe na niki ni tele messenger ndore
Kerea nere automatic ya gutuma message Facebook ekaini ngoragwo ku ekainde kanyunguni kono na message maito ni atia ndaingira gwo Facebook gutuma atia ngoka riu ngatumira mundu no rugurite kimuyu wi ha riu Facebook itumagira anyone kama umemfollow ama kama hujamfollow nina mchat riu agakwira atiriri ndomera mbia akauga atiriri riu nona ni wamuria ni uthikagiriria kameme na nie ngauga nawe gutuma niki riu ndarakenda kumufora nona message iyo reke tuge mundu othe guforwo augite nie aforwo riu kithiake mundu othe guthoma na ku nie ndakandumira njuri kana page ni yakwa riu yakwa niyo riu ino ina kaburu yes iri ugo niguo mundu onanagia iyo sasa ndo real gutire na icio ingĩ nĩ fake ona ni he mundu rahingurite yakwa no ruthe na aretagio nake mbia augaga atiriri riu yakinya hau ni we waithaka ukauga akoria atiri wendete rwimbo rwake ruriku riu wacokia ri agakwira ati wacokia ri ni ugucinda 50 afu akamba tukwira utume deposit nikio we agutumire wapi amutumire deposit nigetha gutumire 50 ndarenge 50 or Facebook have messenger or I can send a message. Yes. Kethome comments. Ni thomaga all comments. Message ali. Message ni gukorwo nawe mwenyewe chat. Mariganĩirwo. Ndio maana bebe toboli privacy na ni unaiwa wapi? Mimi nakwanga nimekubali. Mimi sijui. Messenger. Jiuliza kuoga. Kutafuta tugua. Kuja hapa mimi ninacheka na peana ile mambo la jua. Na kukunywa collagen. Kukunywa collagen. Bayo zili. Unaolezogia message ile. I'm not a genius. Oh, the gentlemen are here.